Mba ondo. Nemba nanyana. Venito. Mzafako odon bishia. Makako ne panungu adone. Na ha venito. Mwone pomda zomine. Yange sefu ngwa hafto Yesu Kristo. Amo agba yeme garu kanila. Na ha aza mboma garu yeriko ya hipiruta ala jira. Na ha bila yone mavu move badondo mu. Na ha badondo mu ya urugene gema luwete mahijira. Na ha yaga tumaya sonu alu ikpegbenda. Agama pini yo mavu dondo hela ye. Kanyi kwa luzaha mane. Hachunyi uni ya nenge. Na pini wone kanyi kwa luzaha mwe yosalu. Ikana Yesu. Nasaretine. Ukala. Kakwala ayosa nge. One maka wone. Agba kange myo. Yesu Kristo. Yesu wanu Davidi zongomu hono. Yesu wanu Davidi zongomu hono. One bagange myo. Yo tola na chizo ade yoso bayira. O genge na haya kanada. De yoso dongoro. Ruvunda na one chi one waka one genge myo he. Na ha o kwane kakataka do Luka. Etiopu ni hivi ya kilugbe karu tala. Zanza na kundi haka ta. Na hapa yao ne genge myo kwane pemya. Over of yuri ha kundi ha. Zana kundi haka momla. Yesu Kristo yava ka wone deo lava. Na ha uneva no kiwaya. Aka wone Yesu. Wano Davidi. Tungo mhono. Na haka if you kundi haka momla. Yesu ma pino wone. Kanyi lu aka mameruwe. Kanyi lu pe meruwe. Na ha mlumunu wone nai aka wone. Mam nenge. Yesu Kristo ma aka na wone. Yo. Mitungu mhono nenge se jighjigh awaro. Kapa yawo ne machine pu. Oni maba nenge. Kwane yasa oni yoju. Oni baba tuwe wesi. Dono Yesu Kristo. Na shun sune ondo. Na ha bibiro kitaka do Luka ne ya kavesi. Oni yalu sun mashi wesi ondo ya. Iumbakene bamava ba wesi ti ondo. Na haka kwa wesi nungeni mva zomi. Am kame vala mavende pasha mene pa ungwa nejene. Injana ya one ya vahi Yesu Kristo. Shachu vade ungwa kwa Yesu Kristo. Iyalu ulu pireshe. Ebega yu tumalu igbida na ayo hini ye ya. Ebega awashimangu unga shima kwa salunga na aba one yalu ishara kishima. Ma yalu ishara kishima na ya fauli igbepe. Une zahi na shi uri gbupu une bende na ave ishara nala ye edo ye ko na une yava na jiji shachu we bigati mana ha uvat ka wolu ne ka Yesu Kristo mo viane ba ya one washi alu tomu shini hela bibiro siga ba une yaka unwa ka Yesu Kristo alu kare ya ma une magba gange mi Tungo mhono wano Davidi. Ya Yesu mahiru. Yima one. Wale un. Buwane shi one mahiru nenge. Hela tega. Kogenu mheke yeri ni one ya. Iyelu vuna na one diji. One ya fa one bapu. One zuwa miyoma china. One zuwa ko dido ya. One ya mvendo uchirenza. One ludi genge wone
tungwem hono Yesu wano David tungwem hono. Hachu ya faji wone yina. Agbadeta iwon lu shekita. Iwon lu kwa gana hangba. Yesu ne yima oya. Une faji lu kwa. Ashe salon buma won nenge no nenge. Na ha shi yanda zuwa myomla. Ya Yesu Kristo. Bune she yulu nenge kara. Ko shota one ya dushi hiya yange veshima taver shima hiya vereto na jighjigh ya Yesu Kristo chive vanenge Yesu Kristo na ka ha ya one don jira ko shota one ya shi don kama mva vevenia one ya gba wuse ondo na takdo Luka ne akavasi ya onu lu wese ondo ya yoba gane gama nenge yuese lu wese ondo la ma pa ba wese ondo o igbane ya mba Kristo shelu ahodo ayi ko dido hene wea ba po wese ondo kishima yo hiyo itombo wo ba do wese ondo he shiki yoba gane pa shaive fagre tirula ya gadio kam weso yawo lu wese ondo lu wese lu ebe walu ne yoba gane pa bibiro ka visi yawe kwa mawe hide vuba wese ondo ye mbaye ba ondo o kana yi kwa vene do na hanba so na agba o mare wo she teacher wo she wo she ora dodu ya even awe kana ye ko dido wo na ha ko u su na agba ko wese na agba awa shiki nani shine lo shiki yo bagana na agba aru e kwa wo do wo na u wese na agba yaka ko dido wese o hachi walungu wese o ya ibega shima taver na wele wo kwala yange gene pa hela tega alungu wese o ya tisi kyaji ko na ile wula do na o ge pa na lo ko se sha wese o la shi wese on hachi na ya na taver shima na wese on taver shima sha ko lu dido mapozu am yomya yawo ne luvuna na nae achizo na ha bachu yafa wone kai pemyo mana mwana one do ne ya taver shima he aluka tak da gbe po o ntua mwa taver shima aluka etiom uzawo ve uzuwa mwa shinka wori ne udon shinka ulune chivi shema vese woritum ke makanta wo shi nongo Kristo shi jili luchipa taver shima hako lu didola yolo lukana we wo buma wo lo ko didola pa de ungu vega taver shima hako didola ndo nenge we shune walo alu hijila jo uvazo wa myome ko gene ya na jighjigh Yesu Kristo one ya yola ko Yesu Kristo ya nenge na kpaga but ye van the fire na jighjigh fa wone kai kana ka Yesu Kristo ma wone man na jighjigh wone kai pe wone zave wanu David ne ya fa Yesu je fonte na kai Yesu wanu David zungomo ya va shiki Yesu yo hidenjime wo va shiki ovese yo hidenjime je va shiki yo magana yo hidenjime shi ko so we lu kwa over kwa la sha ge shi shanja basi he kwa hiyo ne uya pile shine ko va shiki on na uva hanjai ulu na luwe yo hidenjime shi ya va zungo na namhono pa akane luwe ka wanse kwa lune didumba yebate ne woru bibiro ya aka didunga ke bi na woru ne bibiro lune dido sashi gene muda zoko dido mama nyime nega ne pa muva one kam ne pa ke kwa woru ne muga lune dido sashi gene msune